بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mauliran dito mga palangguan namo mga anak apo namo ha tiranan yari na insab kami hakawiak sa hansing kamo hiatod namo na isab noon pahadarat sing kamo yung kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin hadis sindungan tanu alaihi salatu wassalam hapangadyan tanu bunga sin pag-iman serta habunga sin pag-iman wala pa kita ni nakalalaton dahil ha bunga sin pag-iman antara sin guru iwan sin murid niya mga kakasih sin Allah Ta'ala haruman ini ganapan namu ang pangadyan ngadto murah-murahan mahinang sabab isanda kuman tiyo-tiyo gumanaping karayawan tani serta mahinang sabab tumaudin amal tani parang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala Pagman sin Allah subhanahu wa ta'ala Hasuratul Hujurat Piaitaan kita niyo si mahasub si mahatinggi piyasampay niya mga kanabihan niya iwan karasulan niya aula-aula na hakahinapusan nabi aula-aula na tuong hakahinapusan umat hindot siyang guru pamurid niya impay na niyo in
innamal mu'minuna ikhwah. Pagaitan kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala au langgung tani. In maglanggung ka sa kupansing kita ni hangka ina hangka ama. Inyad tu maglanggung biay tadakato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ha hukuman sara. Biay tapakato tanyo sinallahu ta'ala rihayatin mattantud in sabarang simbar iman magtay manghud. Hakatiling kay singguni buhi iman patay aula na imbuhi nakapagkilahi sila iban wala nakapagkita sila iban wala samantara hakutika in sila hangka pangaharad hangka itikad hasabab yadto in sila biyayta sinallahu ta'ala riha ayat ini maglanggung. Nawang sila maglanggung unuin pakarajaan nila. In maglanggung magtayo yung pakaradyaan makauna rin kanila amo na yung paglasa taan yung mga tuwan maglanggung biyay ta sintuhan hangka inaama maglanggung hangka pamarat saya hangka itikad impunan sila pagkasidasa dahil sa bagad to mga anak apo nano kagunahan na to amin kita ni wihaon aula na to damit kiyan kagunahan siya sumunok ka to tanong yung paglasa harwa na sabot maglasa maglanggung ang kauludugat maglasa maglanggung hangka akaba bihan mga tuwan mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala in biyay ta singguro panurid bunga sin pag-iba na in papatadima to hamasa na tuni biya dagbus di mo kayo inwal na niya inwal na puti na hinang pula at away ito di mo kayo inwal na niya kaya sa wagad to ano pong nato marayaw yung sulat sintuhan kato tanong yung hukuman niya wajib katay kuran tanong ang kataan salta man na rin nato yung tutay kuran ayaw nato sa jatay kuran yung sulat sintuhan kato tanong katlo ang kajug hangga to 10 tag-upat sura inhalaw niya pagkasila siya ingkatan pakaradyaan na to tiningil dito
At kabilang pakaradyaan na ito wala tininggi dito, nalusot kita ni wakatan. Tagalungag, nalusot da kita ni. Wayroon lungag, nalusot da kita ni. Amo na, hindi matuha masa na ito ini. May taid to, di na magkilahin maglanggo. Unin siya wab, may tadi na magkilahin maglanggo. Siyasat sin mananasat. Siyasaw sin mananasaw. Lirap sin mangliligat. Hisiw. Hisyaitan. Kaya sabi ito mga tuwal, yang bigay kato taniho ayatin, innaman mu'minuna ikhwatun. Sa hunal to din sa barang bariban. Nang gayong din sila, harukulinan ulong. Sa room sa adlaw. Adlaw iman doon. Doon iman sila adlaw. Wala nabutas injantong nila. Inlinduran dam nila patuhan nila. Wala nabutas sinakay nila iwan sinpikilan nila. Piyataalok nila pakarayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon dapat. Balikan na to. Taikuran na to ng katayan pakaradyaan. Ayaw na to taikuranin sulat kato tanong sintuhan. Hikasan niyang kato tanong dunya man adlaw akhirat. Bukong sulat sinta upatao. Bang. Insulat sinta upatao. Kaya sanyang nila. Lagi sanyang puunang sulat dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin ini. Yang dia alam niya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pagka sila sa kamu. Irhamu man fil ard. Lasahanin sa barang yari hababaw singgumi impuntukan niya kamu. Sakali in masanatuni niya sana sintao in sasakatan niya sa niya na in taumpa niya sa niya na in badyo niya wala niya sa sambil halawang simbay niya. Irhamu man fil ard. Lasahanin sa barang yari hababaw singgumi. Paglasa kamu sa barang yari hababaw singgumi, impuntukan niya paglasa kamu hakabayaan sinallahu ta'ala. Yarhamukum man fis sama. Magkagunahan kita nila sa sinataas. Sabab naglasa na hindi hababaw singgumi, naglasa biyaon, nagbulok kusum. Naglasa biyaon, naghilwa na kusum. Nagmuting biyaon, naghilwa na kusum. Tayo na mo. Inna dina yusrun. Yung pag-aaral man ito, atulan niya, buko ni pagpasigpit ka ito tanyo. Buko ni pagpahilas ka ito tanyo. Hilas na kita niya sa kaunaw na mapaso. Di makahilas, di makasusa, di makaliso.
in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kawa may tanaghay bukong sila hapadduman, bukong sila hasalakan, naginang salakan kaniya-kaniya. Sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi kaniya, ya Rasulullah, di ni kabuntol ko magduhan, di ni kabuntol ko maglanggong, di ni kabuntol ko pakatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan na sintuan, istakim kama am. Pagpabuntol ka, ikaw iwan simiyagad kay mo, patudyo hakawayaan sintuhan. Akara sa diyang kabayaan sintuhan, ay mo akaring kabayaan mo, ay mo akaring kabayaan nila, inakarong sing kamukatantan, aming tagpapanjarihan kaniyo. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dahil ang mga tanda manimbuki hakabasaran sintuhan nakatunggal sin Allah Ta'ala siya rin parat sayahun, siya rin nagarun, siya rin pagtagipunan sin katantaan langit iwan si lupa. Bang muri mapatay na imbihan tuhagdos at na imbaran mo. Bukunin ato yung mawaran mo hansam ko rin kanila. Bukunin ato yung mawaran mo mataw din higdiki mo rin kanila. Bukunin ato yung mawaran mo maingat ko rin kanila. Kaya naturun mo, hawaran mo, hisiw ka o tudyo pa nagpapanjari kayo mo. Uno ka o sintuhan mo. Taan mo mga tuwan? Na. Al-istiqamatu al-imanu billah. In pagnganan karuntol amun yung pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hurot singkatan hipag mugugot, kambus singkatan makambus. Amo na yung pag-iman, tininggil doon kanya ingka si Iwan Lasa pa Allah subhanahu. Wayroon sara beta sintuhan ka to daakan kehunitan kita. Wayroon da isablihangan sintuhan beta ka to impya pahunitan kita induayad to luhay karwa. Huli ni kaluhay pagkasilasa. Naya sabihan to lagun na to indan hikala sa kato tanyong sintuhan. Kawakan na to daw maulik na warun maluhay. Ihdina siratal mustaqim. Tuhan namo patudyo kami. Parahan mga sila nakawatuk na nakauna rin kamo. Paurula kami kanila ay mo kami pahutasa. Kaya nga sa mabyanin kita nini magkaunahan murul kanila.
Sabab amuad ting pag-akaran sing kata. Ihdinas siratal mustaqim. Hinda siyan fabihudahum iqtadi. Hinda siya al-anbiya wal rusul wa man ma'ahum. Hapamandu dahing hatuhan amunan iakaran nila amuran to sa binakaran na to sambil na sadya paadlaw kiamat di mapindah amuyad to mga anak ko na innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum. Ay kamu magsagda. Way pagsagdaan. Ay kamu magpangdada. Way pangdadaan. Hatulan niyo sa diyang pakaradaan. Ay kamu maglingog. Ay kamu magkalo. Ay kamu ayawin katantan. Pamang maghatuling kagunaan litakuna jundun min junudillah la jundun min junudi syayatin magkagunahan kita niyo mahinang kita niyo sundalusin Tuhan. Maita. Paman si mahasut si mahatinggi wa inna jundana lahumul ghalibun. In sundalu namo paman sin Tuhan mangdaraog di pagdawon. Subay kita niyo sundalusin Tuhan na pagsambahayan. Subay kita niyo sundalusin Tuhan na pagkasila sa pamaas, paina, paama. Subay kita niyo sundalusin Tuhan maglag sing kabuhian. Nabang kita niyo nalidas bukun kita niyo sundalusin Tuhan di magdaog. Mayta, misan dia raog dia og tanakulong. Ampay sundalusin Tuhan, way makaraog. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Magkaunahan kita niyo. Sundalusin Tuhan na pagkasilasa. Sundalusin Tuhan na pagtulong tawang. Sundalusin Tuhan maglanggung. Paaslihu bayna akhawaykum. Hatulan niyo yung pakaradyaan hantara sinlanggung niyo. Bangaun hanggatos karayawan ni pahinang sintuhan. Nakahinang siya hangpo ganapi. Sanda kumanang buok. Nahinang na yung karayawan niya hangpo tag-isa. Bukul lang maahangpo din kayo mo hitod na kaw. Ihdinas siratal mustaqim. Pabihudahum iqtadi. Hapamando biyagbukan nila. Hato lang biyagbukan nila. Dito kita niyo makat. Ampeng kato tani. Na nakapila na kita niyo nalusod. Sa pagkawala na to, kaya na naman nabalik kita niyo. Ninagin na to, wala na kita niyo nalusod. So, wait kaya na naman. Paaslihu bayna akhawaykum. Maghatul rukun maglarak.
Nakahinang na sihang po karayawan, halawom sinang gatos. Amin mo ay pamisan nakatatag na, suway na tuyad to, pahinang. Hatulan niyo, dayawan niyo. Bang aun kay mangi, uno-uno na kangi, sa kalituan, dayaw neng kangi sin jeep niya. Dayaw neng kangi sin laumba niya. Ing kangi simbaran niya, iwan sin pagkain niya, tudyo patuhan. Way inu-inu. Inuwi sin sa sakatan niya, jajakahan niya. Piliglulong na tahayan. Na inuwil simbaran mo. Nari na jakahan sa babirong da uwil niya. Ina paggantian. Allah tuan, subay kita niyo madjaka simbaran na to. Asubun na to, sundalo na ba kita niyo ni sintuhan? Atawa sundalo na sin napsu, sundalo na sin syahwat, sundalo na sin badyo, sundalo na sin... Na di araog na asal. Taayan to. Fa'aslihu bayna akhawaykum hatulani hukun larakun niyo hatulun. Bangaon kimangi. Wattakulwa. Pag mabuka kamu patuha. Agaraning kabayaan sintuhan, inanguntaning kabayaan sintuhan kiyukuyakan. Buku ni astulan. May tanin hinangun kiyukuyakan. Sabab wala panatuhi hinangin kabayaan sintuhan, aun na asal pirarakato. Piyakikinam na katuin alamat. Piyarurungog na katuin alamat. Ingkatanyad tu aw na signal. Sin alamat, sin siya ang kawasa. Siya ang magbabaya. Pattakullah. Mumusuntan niyo, imbarantan niyo, hapag mumus kabayaan sintuhan. In syaitan jin, iwan sin syaitan manusia, di paghapdiun, di pagkaroon, di ingkatan. Naing kita ni. Ayaw pari kaya karu wala nakatuog. Misan nakatutuog kaya karu. Ayaw pari hahapdi hinihapdi da. Misan makansog hahapdi da. Tayo nga sabab yan. Aun hadis sin junjungan tani alaihi salatu wassalam. Baita dengkan Aisyah. Ini Aisyah. Ina tani. Qalat awwalu bala'in hadasa fi hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha kasratul aql. Asyabad. Dahil nga mga fitna. Manasin fitna, mangi. Bang biyayta na sintuhan niya, bang biyayta na sintuhan na to, iwan sin nabi na to, mangi. Di na kita ni manjari imyan marayaw. Nabiha untuan, pagi anong sintaw marayaw. Dahil mga mangi maawon juma tuha umat ini pagwapat sin nabi nila impataurun sin tao magpasarap sin pagkaon magpasarap sin pag-inom magpasarap sin pakayan magpasarap sin sasakatan magpasarap sin pamayway.
Wala kaya sarapan simpag mabuwa patuhan. Wala kaya sarapan simpag taat patuhan. Di sumub magibadat patuhan. Sa simub na hapagkaon masarap. Simub na hapagbadyo masarap. Simub na katanta. فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمعت شهواتهم رواه البخاري. Nah, apabila manusia usog na kababain na ka, magpasarap na sadya simpagkaon, simpag-inom, singkatantan masasarap. Di na sila tarihan, di na sila kasarapan, simpag-iman sa bundal, simpanawhid sa bundal, simpagtaat sa bundal. Di na sila tarihan hadto sa yung katarihan nila. Misandaan tara saray, sindung, misandaan tara kukuk, sindung. Pagbati niya mayaan siya kumaon, dupunan ng signal. Magpara apam. Apam malimu, apam maasin, ginis babarapan na. Naunin baitain. Lamma syabi'at butun. Saminat abdanuhum pada upat kulub. Tagihan na yung tao magkaon masarap. Ilumaggo yung baran, lumaggo na. Ilumaggo yung tiyan, lumaggo na. Lumaggo na yung kata. Na. Bang limaggo na yung bihad turag bus, numahot. Aon numahot? Numahutin si kinaya, buko, magad na lumaggo. Numahot, iwan nipipis, impagtag-ipon niya patuhan. Turan yung mga tuwan. Humuka na yung palsugpatan sinatay niya patuhan. Humuka na yung pagpikil niya pakabayaan sintuhan. Mita din niya rumadlaw. Biya din lang nintim lasim pagluto ta tiula konsum. Tiula jipon, tiula Arab, siyarul Malayo, mad. Lupunanin internet niya, lupunanin katan. Biya din ba lang nintim lasim tiula jipon, simpirito jipon. Jadi niya ka dupunan, hintim lasim pag-ail kukurik dabaha. Di niya karupunan, intim lasim pagsambahayang kusubo, lisag walusim mahina at kurik na baha. Imamurab ha intim layad to. Nabang kimusog na yung tao kimaon, in lumaggo imbaran, lumaggo na imbaran, sa lumama inatay nila. Mangarap patuhan. Uno pa yung kumusog. Di lamahan. Misang malamma pa kusukunda. Syahawatuhum. Amo na yung syahawat nila. Bang di natukuhon sinuwat diya Pilipinas, hula lanang. Di natukuhon na hula lanang, hula jipon. Di tukuhon na hula jipon, hula milikan. Magparauat. Tumugon. Wang kampung niya, wang wayi, dupunan niya, inintinit niya. Para hindi kami mariubat. Misandaan salak sa imbayad. Bangman karulan in napso. Bangman karulan in syahwat. Naringa sabi do. Di na to mahatul. In kagugunahan hatulon. Sabab naghatul kita niyo, sindi kagunahan hatulon. Misan mo yung hatulon di na sabab miyabot ng parkantaan. Inabaran na to. Di butangan sintuhan limit.
impangatod mo, impangdungog mo, kusog mo, iningat mo. Dahil nga sabi adto, asubuhon ko sintuhan sindihil kay mo, yun. Dahil nga sabi adto, ay mulugpas sa yan. Kita ayan to, in hadis, rawahul Bukhari. Napapatahon na to na hiwal si Manu siya masa na to ini. Aw nakarungwan na to, di na kumon habay. Sabab di na siya kasarapan sinhinangan niya. Kulang intim lah. Mga tuan, intim la sing kabuhitan niyo, ubos na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faaslihu bayna akawaykum, wattakullaha la'allakum turhamun. Makuha kita niyo patuhan. Aula-aula na masa na to inipit na hindi matungkat. Nakudon na kita niyo simpit na. Nakudon na kita niyo simbala. Nakudon na kita niyo sim musiba. Nakudon na kita niyo sim takabur. Nakudon na kita niyo sim pagriya. Nakudon na kita, astagfirullah. Subhanallah. Nagyadi ning kawa tanin. Bang kita no natikop na simbala, natikop na simulka, natikop na singkatan maninikop. Imbay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam bang mabiyak na hadto, harap niyo mari, kitab Allah fi aidikum. In kitab sintuhan yan kaniyo, in sulat sintuhan yan kaniyo, yan nahatay niyo, hinangin kagunahan na to. Kabayaan situ. La'allakum turhamun. Supaya kamu kalasahan sin Tuhan. Maglasana kita nyo katantan hagung ini. Samantara wala dunin lasa. Kabayaan sin Tuhan, aming maginang kita nyo purmat sin lasa. Kabayaan na to, lasa sin anak kato, lasa na to anak, lasa sin kampung kato, lasa katantan. Apabila buko na purmat kabayaan sin Tuhan, hasalakan kabayaan sin Tuhan, naglasa biyahon, larakun kunsu. Ito mga anak kapo. عن النبي صلى الله عليه وسلم نقصد عن رسول صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم sabunal bunal tuod in pagbubuga-buga ko in mana sin pagbuga-buga pagbubuga-buga sin Nabi bukumbiya ka to. Para kala na kulay yung matuha umat niya. Bukun para kala siwi-siwi. Bukun para kala ula-ula. Sa gihagaan-gaan si Masay ni. Sablaw nga na okay na satisfy na ako. Satisfactory na ako lang na. Di, ang pamarayaw rin nga satisfactory. Aming kabayaan sin Tuhan yung pinakamarayaw. Akhsha alaykum sin nagbayta. Junjungan tanu alayhi salatu. Sin baytaan kita ni nauno yan. Shahawatul ghay. Biutangan kita ni sin Tuhan syahwat. Biutangan kita ni hawa nafsu. Buko ni kanya karayaw. Agarun natin nafsu marayaw. Agarun natin syahwat marayaw. Impiag bubuka sin junjungan tani alayhi salatu wassalam. Nafsu pamangi in agarun sin tao. Syahwat pamangi in agarun sin tao. Di na agarun in pamarayaw.
Sabab na baliskat na immangi marayaw na immarayaw mangi na. Nauno yan yung pag-ianon sa hawat naps pamangi. Hawa napso pamangi. Yan law naroon harua. Yan habaran naroon harua. Pibutunikum. Yan hapian niyo. Nauno yan. Pagkaumon iwan pag-inom. Intian taniw tayo maun, may sandan lasun. Insiud tayo maunda. Baka kayo tayo maunda. Uno-unin isuud. Intiag buka-buka sinabi hadis sini, yari na rimati. Nawala na kita ninuwa. Magkaun na haram. Nausing kewan na, paisab kita misan sila yaw. Apo dakuan paisab. Magkaun na haram, magdungog na haram, magkita na haram. Kala, mukon bihad. Yung suwan-tuwan na to, kanabihan iwan karusulan. Bang aun taon nangun na to suntuan, bukon complete, bukon perfect. Tiwhila sintuhan. Suway harap pa kanabihan iwan karasulan. Amo ating complete, iwan perfect. Ang papatao na kurik may nusurong. Ada kalay na hinang musuntuan, ininang niya kurik may nusurong. Butunikum. Kaya sarapan na sing pagkaun, kaya lanawan na sing katantanyaw na halong sintiyan. Wala kaya sarapan sing pagsambayang sumo. Wala kaya sarapan sing pagnapaka. Wala kaya sarapan sing pagkasilasa. Ini karuan. Wapurudikum. Iwan yan haurat. Turan yung mga turan. Bang mo biya patapatahon, bang mo papatahon, inhiwal sinta ubihahon, dua, maas iwan, bata bago, malasig. Tang maas, ampun tabiya malasig. Ampay pagmasya sing Yahudi wan Nasara, laong sing kita ni Wiyaw ni majority life. Tiyo na kumaning sipo. Tiyatak bawan asang sinsara sintuhan tapuk kamu mumusa niyo pag mumus kamu pagayad kamu. Biyabay ta sintuhan panabin niyo. Kaya unahan asal, biyabay ta asal kato tanyo. Pag-ayad kamu, mumusa niyo marayaw, tangkis kamu, layo kamu. Kad aflahal mu'minun. Sabon na kung nagtuod parang sinto. Timap pasing karayaw mga baril. Maita. Iayaran nila yung aurat. Nimumus nila maya. Iagad nila yung kabayaan sintuhan. Imbukon bar iman timap paray sabsim pagmaksiyat. Sabab ayaran bihaon konsum di na. Ito mga tuwan. Dua. Laungon kamu sintian niyo, laungon kamu sinaurat niyo. Na yung pangasubuaw na ba na laong? Ya subhanallah. Uno pa mga tuwan. Wa mudillatil hawa.
laungon kita niyo sinapso na. Biyabay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Impit na tiap-tiap umat awun. Impit na umat ini dubo, lam impit na umat na kaunapit na ra umat ini. Insa lagu-lagu pitna. Amo na yung zaman hama sa simbano Israel. Pitna babae. Kaanuman katahon nagtag-ipon patuhan. Nalarak, simpit na babae. Nain ikaw tanyan pa kaw pila tahon nagibadat patuhan. Inyadto kaanuman tahon. Way pa TV nila. Way pa iPad nila. Way pa laptop nila. Way pa yung katantad. Kaanuman katahon. Taumaas pa isag. Tunggo pa isab si masjid. Inakalarak kanya pit na simbaray. In siya marayaw, imbabay marayaw, sa amyad tun syaitan. May syaitan sundalo. Bangyad to sundalo sila sali-sali. Na magbawas. Ang pato, yung sila bukong sundalo. Sundalo ra sila, taka sinapang way pulo. Sundalo ra sila, ang pulo sa way sinapang. Napa, kila-kila hakuno, biya din ikagin. Inatumuri mo kakitaan, ikaw yung kikita. Bangyang bukunday nga tuhan mo yung sanjata mo. Pagmula na. May nga sabi ang palmansin Tuhan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Yung sundalo na mo, amin na training na mo, amin karilan na mo sanjata, di pagdawhon. Nasubon mo ng baran mo, di aug na kaw. Magbalikin pitna haumatini pitnatul mar'a. Pitnatul nisa. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, fattakud dunya wattakun nisa. Kabuwa kamu. Hinangan ni utudin taming. Tapuk kamu. Hinangin yung mata niyo taming. Impang dungog niyo. Ito mga tuwan yung beta katutan. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudillatil hawa. Wala kauliyong simbakay mo, maulong kay mo. Way kauliyong simbaas mo, way kauliyong sinisiw-siw. Nais yung naglangkay mo. Part simbaran mo naglangkay mo. Nahisyo nga niya, hihawa napso kay syahwat. Amuanin ng laong kay mo. Ngayon pa nga, subo, may takawliyawong. Iagad mo yung kabayaan niya, bukunin iagad mo kabayaan sintuhan. Naman mo iagad yung kabayaan niya, hinangon siya sinsaitan sundalo. Nayari asal kay mo. Saan yung mga tuwan? Hadis ikatu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirah wal harira wal ma'azib wal khamr. Rawahu al-Bukhari. Sabda sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, inadis ini hindu singguru pamurid niya. Biyog bukan singguru, biyog bukan simurid. Nanginang bunga simpag-iman antara sinsilarwa. Baitain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'aun tu'ud umat niya. Di man jariri ma'aun tu'ud. Na may tak ma'aun. Nababtay Quran nila insulat sintuhan. Piandang nila ingkita nila. Diungdungan sinakal nila ingkita nila. Pikir sinatay nila ingkita nila. Wala nila diungdungan. Ini ni. Watafakkaru ya ulil albab. Watajakaru ya ulil albab. Uno yung kamata orang beta din. Halalun nila na inhukuman haram. Ang paharam mutalak, bukun haram siri-siri, haram sa lagu-lagu. Inumbulang buo. Halalun na sin ummat impagdina. Injaman lima bay maas-maas, way malasig. Imbata-bata, way ramalasig. Insubul kulang day malasig. Naasubuan biya. Kanyo mga to. Hipamumus. Kato tanim. Ingi sinjina. Pamain Allah Ta'ala. Wala taqrabud zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ay kamu sumuok pa zina. Lialangan ng sumuok, lialangan ng dina, lialangan katan. Amin mangdahi madto pa dina. Lialangan ng sumuok. Uno yung suok na hindi magtagna, hapag atod. Dahil nga sa babayan, bang murulan ng pag-atod, tiyaw halawm sinatay. Nabang mo tiyaw na rin ito halawm sinatay, sabab sin pag-atod. Innahu kana pahisha. Wasa'a sabila. Iyon sintuhaning karayawan. Iyon sintuan ng karayawan imbarakatin nikmat. Pirarahan kau barakat, pirarahan kau nikmat. Tinangun mo manin nyadto maigna. Dahil sabihan, dumadlawin tiyatali mo amadto. Masarap pagkaon, masarap pag-inom, masarap badyo. Kataan si masarap amunadto. Bukod na kau sundalo, simpag ka sila sa kabayaan sila Tuhan. Tulayan to. Naun ini papatahan niyo ko. Pasandong ako ni niwal sinta uyan.
ang panatudlo, misan siya tulong, na dagbos plibo yun. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Kumansang kita naman yun. Nasulang saling yung pikilan si manok siya. Nagsungkang mangking yung manok siya. Hasabab simpanay ko rin nila rin ngayon. Bukunin doon niya pagulaan pagtanuman. Aw ni patanom kato sintuhan. Bukon din kato tanim ni tanom. Aw piya tanom kato. Kimansang na mano siya para kala dina. Dina pag-atud, dina pagdungog, dina pagbisyara, dina ini karwa wal harir. In harir pakayan sin babae. Pakayon na sinusog. Magtiyaon na sara usog ibang babae. Imbihon na ginang sara in tao manjari na magtiyaon yung babae iban babae. Manjari na in usog iban usog. Para kala na ko. Wal iyan. Magparagbos na yung usog babae, magparagbos na yung babae usog. Malun. Inikatu wal maadi. Wa ma adraka mal maad. Kalangan. Nagkakain tao usog maingat mangalang. Nagmiminti ni babae maingat maghala. Dahil ha mga sanjata sa lago-lago. Hipamuno hiblis kato. Amo na yung pagkala. Sa sataniw sila laong niya. Yung mga sila, makusog magtag-ipon patuhan niya, ninag-iblis sa tuta niya, sa sataniw sila, silingkat sintingog niyo. Naunin natin niya, kalangan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Aun di nga maano siya, kamatauran. Pagganti na. Mamina. Magpasambi na. Gantian na imarayaw si Mang. Uno yan, kalangan. Magtangi si mga kaiwanan. Nagpapadaw yaw natay nga kalangan. Sung matug kalangan. Turan yung mga tuwa. Hinsumuno di kaupad. Wal khamr. Sumub na yung tauha hiyaram mutalak. Maginumalak. Dahil nga mga kaastulan sin Allah Ta'ala, rin nga mga pagmulkaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaribul kham wa mudminul kham. Pagmulkaan sila sin Allah Ta'ala. Turan yung mga tuan, inhiwal na to, hamasan na to yun. Inupat na sabot yan to. Maawun na umatin. Naawun na to. Kala ni mahadyan na mga kasakasi, mga anak po na mo, mumusun na to yung baran na to. Labay rin nga pagkasila sa kabayaan sintuhan na to. Timinggil ha pag-iman sa bunda. Timinggil ha panawhid sa bunda. Timinggil ha pangakadtan niyo. Hapang Hindu, pirasin Tuhan, ingan nila kanabihan, iban karasulan. Amo adto, ini kasanyang katutan niyo, dahil di hadunya ini,
sambil paadlaw akhirat. Murah-murahan salam kasilasan namo ang mga anak apo namo atiranan bangmayan kita niyo. Yampun sin Allah Ta'ala. Iwan bangmayan kita niyo. Yanugaraan sin Allah Ta'ala. Kusog magtag-ipon kaniya. Iwan bangmayan yung pangatayan na to. Di da mabutas. Di nga pangatayan malano. Di nga pangatayan sugpat in karayawan madto kaniya. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا وآفنا واعف عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أدفع عنا البلاء. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.